Ola, quen é? Ola, Xulia, son a Aurora, imos ao monte. Xenial, eu vou ao Pico Sacro. Eu vou ao Monte Pedroso. Moi ben, pero acórdate de levar o teléfono de iogur. Si, falamos desde o alto do monte. Viva, bravo! Hola, Aurora, escoitame. Hola, hola, hola. Hola, esto non funciona. Oh, que mal. Cando eu pie 3 veces, tirade moi forte para desfacelo. Viva, bravo! Hola, hola, que ves dende o monte? Eu vexo toda a cidade de Santiago. Tamén vexo o Monte Gaiás. Que guai, xa nos escoitamos.